Nanya, imah Mang Pendul di mana? Rada jauh saeutik, Jauh saeutik. tapi mau ada nyokot motor. Nyokot motor sih, orang lain nyokot motor. Iya atuh ka jalan atuh. Mau motor mana? Nah, ada mau motor. Mana nyamai mana? Nah, orang dader. Lu anter? Ayo atuh. Siapa tuh koin dader? Ka Lempang. Oh, lempang dah mau ada mau motor, tapi kurang jajanan heula. Jalan momen tadi buruhan. Ayo so atuh, ke mana? Ke warung. Ayo mah warung kadinya. Sok. Jauh di mana, Ceng? Jauh ke nanti dia mana? Yang di naon? Buat Ceng, gila. Berapa yuk? Kata wae. 500-an mah. Ya apa itu? Jauh kana, Ceng? Jauh lumayan. Pabrik pipinang hari deung kunaon? Iya tuh. Ya ini dia. Arisia naonan. Mun ti tadi ngomong ka aing di dieu gitu. Mana? Kan yang di jajanan. Ai goblok.